So, Blugamaton for Katugo. Blugamaton a chikugana babanano. La matter of a bounty crow. A mamaton Gana Banyago. Sumanuka, Nebovarofia, Ogramboso, Woman, no, Lepony. No, you know, Galama, sheer hoha. That's one ball up on there, also young. I come if you had a shady lona or no more above. I'm a mamma shabby lona bed of former strong. Sikana be taflate nyonu dola poma. Madanu na nyoto bold war, alone to war. Nyonu wo chile gago, alo wo chile ajala kucha elefufu. Na nchuto. Yeni be nyanu dola poma hala. Ma amla homa pakli esron chwo wa amla bajikli esron chwo ta bezubele fakpe ya mya ne maudua do ebe dasi no bona va ola hihi ma jinu le pepe me ko ji pepe to dasi iro ko va ngbe ya jinu numa na mawu ebe me jina magba le jini ya ko jini ya makakwa le ba fofu ko la ba jivio na fie aruru otu o na fie ha fie ka fie akwa etsa yemieli nana kama fura na mio magaho nyanu ikola duonu kenye tronomo aro edu etroya di otu duoro alaba jigara nyatogbi o mutu aduduro nana di otu aduoro bibile ajomu eto edo karo ganele akakopo devisi auji mawe po vijina me ao mau po vijina makade mau mele jipo a do gada alo abako gakona be ho na kopo vioji o ezo dole lobo dona hi ave da davia ma gba ko dole ko mele davia fi wo yi mi atogba ono fumade wo we wo ya mo fugba to e ma ono mi ablamba greek to wo ya mo fugba to o je kokofu chada bonchi ko chipoto to atama on to nya ba manya tefe ya fagbamo odoto Blugamaton fa afoka anka afopa Katugo. Fokosi bado hu fistefesia tefe kenele oluwo no jijore nguti fafama enye de kakwe ke wodo premi fa gbogbo afi Yehowa ma wie Yehowa ma wo padidie nye be do iko koda sine be neva wala gbeto ya ma ewevo ya ta owie do Mau nena be efeluwo na jijo de nguti fafama metotogbi akoso aden le melegbo cho fi vadas na gadre prafa nye kple nye do ha ti gbogbo le tefe ya egba ye mi ejogo ma pre bobobo ala be afono ikele mi agbo egba achopeki ta egbe wona ya bobobo mi ofugo awunu ye na maka nye producer so waja agba be wadi bobobo fo bobobo ha yo kele mi afontume gentum ashama prototo kata bobobo ha bobo olia producer mi jagwa mi odolonti albo no program ji fava fo bobobo ne mi live
bada kwa manya bro na mega dogu egba mi no soroga kure evedu nti mi gagagere mi afa soro de fo mi abi mi aroko ba nu kawe mi wo wom nyu nu ka wo le ba mi wo afa soro de fo ajeji na mi susukata le mi atogbi okure mi mama opo ngolia no de sura o magbi a onu no nti kuku a cloud domi hadro yi ha kpo ba nyonu eve eto o le nture kanti aba esoro to wo ne magire agire sagara odomu nu ka tututu we be egba ai kemi gbogbo ba mi le suku dam le nu kpla malo le nu srama akesoro de fo maleji jemo minu foga 20 mi adejesi mi adokio ala ba nya moglo na zigede be agbeto ya mamiela amagbeto de sia de fa nunya fa gomejejia enye sijeje adokui eba wo mienye eba konwe wo lebe miawo de susumata miele gomejege egba miatogbu tu miapo jojo manya wo ple miapo de konu de egba ike enonu na odonaji hamalule odona elule odona nyamenye le oglona elule odona adagana le oglona hafi mieglona be ababubu nusia nu iko wala gbeto yama ogla mo kata de enuyoma miegbo ava de wo de kadeka vo medakpo manya glona shombet ultimate shombet company wo we shombet ultimate pre shombet hair food choheva heya mafifia yo le dowom le amesia magidem shombet ultimate a nenyebe mokpekpo a eyenye eyipom nele egba domi se sande wunye yikele agbagba jem hele amo khom de agbe mi mama yo ke kluvena mi atogbe yo ke kluvena de tugbe yo katan wo mechi over ali kple klulefu dem na wo fe number 1 eyenye shombet ultimate bono wo blozigede be mio ameyibo veto mio fawa mi hogbogbo manya oji se too much ye wo be mi le fukpem egba na nyebe ntu plesoro mla nye kura mete wa dok plesoro abube ye tasi aloye mama de ye hoye panguchu akpaganto nye tamobubu akpaganto nye deditamenti nenka agbebi mozozogo melesa sare ko afumoku na no ya no peda ne va duva wa gbe kaukata o memo ka mededemo ne va do kwa ne le chifoku na no za shombet ultimate asino minami jujo yevu pa mi mo zanzan shombet ultimate ne sivo no mlanye hafi wado fofomo kwa egadu agbe edu amema ofa kapo jesinye 0243648579 0243648579 shombet ultimate oba alo aha na yide tepai ko yoba adidoma amlalo chemical shop le shombet ultimate boge yene de makanya Mrs Tuvo chemical ikel adidoma ya moyo katala soga kopa waye de Jeff pharmacy Jeff pharmacy ikel yevubolo esimalo blorosime ka amoyo katawole suhu waye de toniki ya moyo le akate ya waye de tepe ke wo na be Mr Adams fe dowo pa lo pe amachi jira pe Gabson Pharmacy ele koforidua Angro Town amashia ponkonye shombet ultimate vonenye be metena yonko kwa we aglobe alo aha kwa mesia mekele tepema ele kpoge amoyo katale agugu awaye de mido chemical shop yi na ma Kenya Germany to ayi de breast chemical alo Gakpesco yi na ma Kenya to le Ziofia waye de achu store magboba nenye be nyaare ku kore amiantia ofa kapo jesin 0243648579 mama what do is on Beto mama ragbe mezo de untio maho evalore kam maho alove mama gba mi de mi afunu mi de mi agere esro de po enu maji jem le sro de po mi mama wo fo sro de da ayi na jinwi vo egba mi de ma je gomala hafi mi agere soro de pa mi nyanwe bele blema mi mama o media kojio fo unu agbediti o meliado abale ke mi do le ngba ala ba aro ya amachiaro no zemena le wo fe emle ho malu jodo fo egba nu mo megalio nu kawe mi mama wo be unu agbediti unu abo soro ha unu agbediti ale bo soro ha wo te dia fo Cameroon timio bi akpe madima cho mon popole makodo gbe na mi anu pola fete
pekitɔ fete amemitɔ fete he kpɔmi le egbɔme ablɔgbo o mama dagbe yo kpɔmi didi ala amemitɔ fete he na be menya be míaƒe program le he míewɔ ekpe ɖe yewo ŋutɔ emɔ geɖe nu la mede ma to mɔ kpɔkpɔ le dzi ne ma da akpe no fete ne ma do gbe na me do fia yi no fete ma yi babia dzi tɔgbi mía tɔgbiwo kple míaƒe mamawo de nyateƒe wonɔ agbe didi wu mía egbe generation leleke mie le agbe nɔe mía tɔgbiwo nɔ agbe didi wu mía ŋutɔ nu katã wole nenema mía tɔgbiwo xɔ amagbe dzi se woxɔ egbe dzi se woxɔ evetike dzi se atike root kple amakpawe woxɔ wo dzi se míeɖo ŋku dzi be those time mi le ɖevi me la mía tɔgbiwo ɖana amatsiwo da ɖe eze yibɔ alo dzedze mawo me akɔ da ɖe dzodoƒe amatsikawo mi nyana mahogany alo woya ɖo tso be dzometi wole zã woɖe ne da ɖe anyi nene ye school ye woyɔ be afɔa va naba xɔ no nene gbɔ eke mi abe mía nyɔnuviwo la amatsi le nye ʋematsi nye atike mía mamawo tuna kafra wodona ne mi aɖewo le mie none aɖewo le wofie ɖe ŋɔtime ne mi ne mie kpekpeta nu mawo ƒete la ena be mía tɔgbiwo wotsi aƒe ku mía tɔgbiwo wotsi aƒe ku gakɔ yi dzi yo meɖuna enu etɔ ƒuku mi le ɖuɖu gbe yi mía tɔgbiwo ɖewo yina ɖe agbleme aba asi de ato deku aƒo deku futsi aɖu gake mía gbe mi ba le mi tɔ wɔ de gago me kɔ da ɖe store me woana yi abe dzinu atɔ dzinu eve alo ƒe ɖeka femi aba ƒle aba ʋu le gagoa me afi aɖa aɖu numatɔ ƒete na mi le dɔle aɖewo tsi le mi kɔ na kɔ de fridge me mía tɔgbiwo ŋɔli tomatoes le gbe me alo ele woƒe gbɔtoƒoƒo mi yɛ be boƒovi alo gbɔtoƒoƒo atise ele fi mi abe fetri miami batise abe kɔse ba me ha me yaƒe yi dokome de lɔ ho nyo woƒe me kɔ me ge ɖe wo gbɔto kɔ me kpɔ adime atise ete ame kɔ ve ekele le kɔ numa kɔ ƒoƒutsi na se be yes adime le du ye le ewu etɔ mi ba le ƒeƒle le ge abe wokɔ chemicals wokɔ de me gɔta metsiwo kɔ do numatɔ ƒete na mi le dɔ lele edɔmanye dɔwo le le kuku kabakaba vɔ mía tɔgbi ŋɔli mele si gbɔ edo dzi nake mia gale ŋku ɖo nye be de tɔgbi mía tɔgbiwo de wonɔ agbe nyuie le anyigba le dzi he mawu he kɔ na wɛ wowɔ mawu ɖoɖo dzi wowɔ mawu se dzi enu vɔ wɔ mebɔ eʋu kɔkɔɖi enu vɔ klitsu enu vɔ ɖi ɖo kuku he mía egbeviwo he mi le wɔwɔ gbe mía tɔgbiwo mewɔ nu vɔ mawo ta ɖe mawu ŋku nɔ dzi mawu na woƒe anyigba mi dzi ho le anyigba yirawe mawu yra woƒe anyigba mawu yra woƒe agbeta la agbedidi nɔwo si gake mía gbeviwoe womebua mía ametsitsiwo womebua mía nɔvɔwo biblia ŋutɔ gblɔ be gbufɔfo kple dede bena nɔ agbedidi si ke agbedidi kple agbededi si ke yewoa wo mawo tsɔna la dzi gake mía gbeviwo tsɛ nu miewɔ egbe ne yi ɖe social media wo na kpɔ ɖeviwoe anɔ nu ƒo le ametsitsiwo ŋu anɔ edu kplɔlawo dzum ɖevi tukuiwo tsatsi ɖe woƒe tɔwo ŋu le dzudzu ɖevi tukuiwo tsatsi ɖe woƒe nɔwo le dzudzu ayi gbɔtome ko na ɖevi tukui na megble metsitsi na debi akɔrɛti la wòadui veve ɖe numa ƒete menye nu ke de mawu mede mía dzi o ta ena eku le mía bɔ dzi va evɔ mía tɔgbiwo womenɔ agbema ƒuƒu ta yi me xɔse be nu tɔ ƒete tsi wokpe ɖe ŋu ta mi agbe mele dzidze ne mía agbevi tɔ mi le kuku kabakaba yi ke menɔ si gbetsam si ke menɔ si gbetsam eme nye mama dagbe yi ke nye pekiawo ƒe ɖetugbiwo dometɔ ɖeka mama mi da kpe na be ewoe va wònyɔ mi dzi yi ge ke me da kpe manya gblɔ ne efo tameklo John tameklo nyi tsɔ kɔsiɖa eva yi be ɖe na mi 11 CDs vɔ mi te yɔ wo ŋkɔ ye nema ke nye efo Anthony Logodzo 10 CDs efo Kise okay matwe be mia no ike wo na be Janet Kise na mi 5 CDs ye nema ke nye mia to alo mia fo Inverse awunyo na mi 1 Ghana CDs efo Kwame Titiati
ewo kple srɔ̃woe nye sister alo mianɔ Dora Amu yi mie ewo kple srɔ̃woe ya miele Tabora Alhaji vɔso kpeawoe nenye nkɔe ame geɖe yɔna na woe nye Badzie nɔ miena mi 15 Ghana cedis efo Christian Gbekle dena mi 20 cedis Raphael Agidi 10 cedis Rejoice Degajo Sister Rejoice Degajo 11 cedis efo Samson Agodoku 10 cedis Emia Novaida Terry Agbali 40 cedis ye nami efo David Ametekunami 10 cedis ye nama kenye miano alo mama ukata pe mama Patience afi Ashiangbo nami 51 cedis miatogbi Linus Dovojogbe nami 21 cedis ye miafo Frank Kumuzi 25 cedis ye nami Victor Koku Nyudeka 15 cedis ye nami ye nama kenye miaton Kenneth Kujo Chaoji 20 cedis efo George Gaswe nami 10 cedis ke mianoi ke woyona be Reverend DSP Mrs. Stella Anku nanami 100 cedis be ko support wona ya alabe ebe nicho yaura eva ya nye yeno ike woyona be Mrs. Kachu ikamegede yona be Mama Vic fajigbeza mianoi ya Reverend DSP Mrs. Stella Anku presence officer enenye le Kumasi Central ebe ho ama opa gbedidi ye shitrele ye novi ukata pankuma be yo fano miakpo nanye benye nyenu yo nye technician so lenye koma ha miano ya nye ya Mrs. Kachu ekpenare wona ntizigede pa Mrs. Kachu ha moyo mejesiwa egba Mrs. Kachu va TVG amegede yona be Mama Vic enye ya akpo miele beta komanya gbron ayi adinya manonye ya mebede no odwa miga no kufegbe fa demo na mi mama o mi anu lo fa jigbeza duma bidwira mi melega hola marakesi afile is jigbeza o show mle TVG drida na yo amapo nko ado jijo ne be no na kpodo kwele TVG be do jigbeza manye bo akuva afi me ba no anya no ga kan be ma na 10 mil ma plaraka vidara kamela emo kata mo badak bana mo yo kata akpere mianti egba wona e wogami ya do hi onyade le mevage taja agba be gba wo ha na akpere program yanti miapo kapo jesi 0243 408086 0243 408086 miapo kapo jesi kana kpeleminti ai mala TV agi mama mi gbova mi agegoma ala evede tugbe ke wonye wo hi etokpli no wo hi ye udo esrode yi yehowa ma ukperenti ekpo srode eva eyida atwefe ovado atwefa agbenono la atwefe jegome nuka kple nuka yenye detugbi afodo dasi wolebe wawo hafi jilao alo loho kple to kple vitasio kple sura wa kwede malu wa lwen abe esroto no yo togbi akpe miafete mienye be ne uchu hechi he ponyonu he vaden miafete mie have to swade be vevieto untua eno ple top block me top de for vonde fuku egiede ome eke enwavade fukuche egiedo me chieta unchimi de fe he ne ye efode me ocho edoda sile pomame owona enoi evielonlo onyo eno fevilonlo onyo etoche evielonlo onyo no vioche ofe folonlo onyo ta ko he one deko untu ya na cho agble ni to fete dadai aba konyo no bubu be yenye isron ipe na mo lokome ipile lagbeno gbe kedo mai crying ole bubu la pie megben enu mala ekona vovon ple enwo va vide ko dade o ko meto me la bana le ma ole vovon be nyonu ile he yobo vie popolo fe de me gbo un tro le yo ngba wa
Jonache, Etayon, or Eta woman lay. Yes. And Lord, oh, a funny hen of school for hair time. Oh, but the young villa, young villa, and now I've got no school for henam fifia. Every no, oh, you vigor lazy. Tai, any of one, Ella Miss Ella Fissiafi. Tai, I will know my hover day, a winner who have but the Jane and Nabenus of a tina deda. No canal. After come a toss your hold them. I got be oh, we are a two of now to swear away. I just been to my hand every day. Na lona utu twa nyede lone ela bena ifimi ho toyi o lone tani bena e utu aheva na ba lone sigbewe alo ke ba tu efe afe hene abe ne bena lona utu yi egodo to kwe bena nya lone utu alo ne de son ke le bele na utu ai egodo to le po no nya po utu akwenye be nyonu ela e utu lela e son le bele ne tane evino alo ko me to ko me ponu ma le bo vi me ola onya okwe be nyonu vie la he ye bo vi he ba den me le bele na ye bo vi o e na ye wo vi le boblo ye bo vi le enu fodido awu fodido tan eje kotebe nyonu a enchu ko me to me gbo o ko nya digbo fe vie to no hwa ko no vie o ma di anya ta wo nyonu de be na jira nchu ile do e go je ne pre nchu he ba do ne va pie me la question nu alo no me si le nchu asi e wo nyonu e na bobe no me si mi to e ba dogola ya le bene ya na wa ga chideji na unchu da he de nyom dara pe meko e choko unchu unu ju fete ba ole o basa unu ju le gbegbele ni to fete ne ba tu fete yin ele gbegbele yin e na je ko te be unchu e wo nyonu ala menye afeji pole na nyu alo melebele na enu ziwo ro ne va fi me be ya ba jira fi me do ya ba na nu ju ni chideji ya ba na tutudo ya na unti fafa unchu a be tutu bede eleka ho le fe ne ko ba jo ne ba kokko le ojo le no ogbo yin ana ga chi do sigbe e ve le no kana ga o e vi mi to pro ntu ahe meji ele be na de viewe ne ko de vie le godomen onya be yes de vie to la o tu afe me obo no ele onyinyo de nana de vie wa nya obo eto o ko metowe onya ba o amele nye grandma amele nye grandpa nana communiquer alo non to ke alo kadodo na no de vie pro fe fo me stop me to do me ma ibo ya ye de uncho ko tai ma anamo nyonu e vie wa nya uncho odu me uncho fo me to wo me le sigbe na le o sigbe pete ena eje kotebe menye nyonu nye huku dina e bo vi uncho len ene e ya mi e bo vi uncho ba do lo ko eji ne unchu hedewe ejebe na hono pleto pokmeto fete ko deme ejebe na konyonu abe wento eno na konchua eto abe eto we na hono bio fete ko deme do ma ifimi hodo tu eyin eto game eto ni bank manager wento ne de school yingo ka ke unchi mi ne ba de eto agbledela eno dono eno ko fe me ole kaka ziale sika onye nyonu ma heji eto esron he ne ba kpo de fie ke esron he le bele na wo heji he le jowe he le ji okon yeden he o feji he jeme ejebe na no apedan ne nyonu ma gbese ejebe na bui nyonu agalon na wo megalon na wo ya adoda si ko yen be na lona nyonu na kwe abe we nto enonene emo kan na de lono akofia nyonu ile nani ba de son ife de dotation va son agbo ta do ma hin utuan ele agbagba jebe ya papeji enu zoma no men anu zoma ana tun be nu zoma le nyunu ta aton de pe tu vide cho o ko meto oji e wo nyonu e na nyambe ke adunku jila oji ne be esronye e ga yo mama kwa e ga yo no kwa e wona no nku do nre ke to oji ke nyunu o ha hian we e wona no nku do oji na we bo o e je ba na wole eke won to che be communication lo nu popo na no kwa pele elon ho do me ala bana ne boy o me ho jo se be ne gbo aba wonu nu de kalo aba wonu eke yo di o ta de bana no nu fo pele elon ho to nu fo me la elon ho na anya be yes amelela elo lele eke ebu trust de kwa pele elon ho do me ta ne do ma hi ne echo ne ba ile na nde woin wanya ba o e davia brian la lo leta no o drafo elela eleta o la fode no gaiji na to na ko aflenu apman na ko be isron kokoko na wonde kena ilonho
ewento zele te konya ye ji ŋutsu he ne de he ba le enjoy ne gbe da la dem na dun kuna na pe dane da ma nye gbe daka ko ke fie mi gblo nyɔnu foto ŋutsu ha no dwala do va kpɔ me fe nyɔnu vida le ke o le be ŋutsu ha na wo hafi dzidzɔ na ge nyɔnu gbɔ ŋutsu nyɔnu ko me to gbɔ mi wu nyɔnu fa kpaji vo nyɔnu abo kpaji be ne nyɔnu ŋutsu he do na wo ne nyɔnu ŋutsu o kpaji sigbe ki o je be ŋutsu achi ni wo ne nyɔnu o kpaji to we mi da ma hi ku hi gede le nyɔnu o fo meme ya ko ba de o na o ŋutsu ma ten wo fe to krabo che ele be na wo de wa vie de na ku he jo le fo ma me tso de le me ne di jo he le fo ma me tso de le me e be na open do ko be o ma ga no abeleke ne le chan na va endo le he le nyɔnu ko me to me he me le gbo we o ti na va strong ma kuku de o ma ibo yo ba gbo yo me wo le do ma hin nyam ye de so me ko tragbe ya wo ne de me lagbe ta me fia be de mi to vovo me de ma gbo ne kunye be de nu do le he o me nya pa lo do le he me nya o we esno de tala na ton ava e ba zumia mia che mia to ta ne ke go mi le la he nya o nya nu nye ko e de be o chine na we ajebe wo che na we manye mama da gbe mi da pe na mama bi ga to gava mama gbo susu mata na nye be na nye ntwu sro to me na no sro kpo a shombet hair food jagba na cho edamedemia na jagba na plede akona sro na nye be na nye ntwu ye kozubele mi kpo megba ye me na no sro kpo a shombet hair food ele be na plede akona sro amachi ya no gvu le me megbo Dr. Betty eza 5 years ko research hafi wo ointment gbagble miapa mi yo kata za mi le gbaje have food ya ahoji body alebe ointment asok premier penti gbale edamedemi ya na manye nyanga bline le lechivo kwa nesi na nyebe na yi na salum aloda ofa amia no asiu na na choide tefema na de viole school iga amia no asiu na wano sisim de ofe dawo hafi ano school yim alebe ofe dawo to droge jijo ami de said if peuple ne de vieux bono ko dead am mi no mi atogbu okpure mi mama ko won na mo egba yo zube medibe ne zen kwa enye mi onto mi afa magbe ko zan le Ghana cho hewe ye time le kafu na obele na zero ofe kafu jesia 0243 0243648579 0243648579 anumo kuku de sia de alonya sia nya yake ne bia biacho nuyentia na yowa wole mekogena ofe kapoje sie ma yova yi jagbabo ha na kpere mianti egba mama miega yiji ala fifia mie de suravo eva twofe eva bra twofo vo eva kpobe suro we keneda menya nwe bele esuro de wuma mi wo yevo be friendship mi zo azoli ado ajesimia no vo afia ba de mia no vo fifia ba de ntwovo eva kpobe ntwa ayike yo le friendship alo pa zoli zo ma agbe ke ye kpoleme pe no me ke mo no yo no zo ma me galene ne mo me nya ntwo be ahachunu lai wonyo me nyebe ahasi wola wonyo echa na re nyonu ji vuvuvu enu kata menyi menyi ha be epe hadume gbenono plepe nu fofua melenene mo menyi ha be efu na nyonu eva divo hafi eva le nu yokpom nyonu abe vevi ke wo he eva joho efu tarem nu kai wo lebe na wo yo togbu yakpe bagbona lo nenye be enu kata gblo mi le fia ededefu na wo yene dibia bia kurenti alomia pe nu fafia yo le tefa e pobe medeo edibia akode kokpia jajagba na ngule akoto ze jajagba ko na ngule akoto 0503 447550 0503 447550 number omo yo ne amobi yo le mi yo mo bava mo na wie me bava go aha ye phone in ha mi apa susueta mi gala bia po phone line hu ba amoa yo nye be fifia na nye be wo phone line na mo yo awa no todom odokwe la TV am ewe be no fudem la studio ye na be program ya nyanye be ga wono ta na mi hwedem be mi ajujo no makwa mi phone line hu ge ta akọ enumo kata to tefema mama fifia egere movo
no kai wo lebe na wo totro ile megbe megali egere mo vo no kai lebe na wo A journey of no returns. Okay, Togbi, la nous connaissons, elles sont des pères qui mêlent et qui sont parfaites. Alors, il y a des gosi agomo melemo. Affaire si ade me alors sont des affaires si ade plein problème que les aka ke he so e kenye problem kon ya pete minya gbenye be aida be uncho ale bomede lo alo nyo ale bomede kane we abebe nyo fisike ode o heo eke ne generation de uncho ba do dada peme emiele boyfriend match boyfriend boy me show sign ma de ko akemi ba de songo ko uncho agbe batro ba le bomede eke de ele bomede mi ba me de kekwe na wo nto ne kwe eke alo ba te klafa do de tawo fofo ba gede me ba zu aha chu no line chu anu gede gbo ape podo me be nenye me uncho hele bome hede enu gede count for ogun dede nu gede jona alo nu gede susu ade ta wole modo look na me la kudan we adole jiku jiku popo nu kata be jiku popo do mai okula no a unchu pleno no ya na mi le godoi ejire na va maso na va come masema na va kaka no mete jagbagba he dro nyamele mi anto mi adoko ma lo he fonu na mi ano he come se he va we ejiku ma mele mala ele unchu ame ele wonyo no acheme tale ka he wonyo no he na awo asron de fe do de sia de mega tele ogbo jiku ele unchu acheme okoyi dome okoyi de god okoyi bome okoyi de anto de dume e ba tu nyonu de nyonu ale nu ko de fine la sem ka de konkume de fine enu mala aton na be son na didi ala bana ju jomi di olela mele po la fe mo ne idome aka vala e po jukuta la o chine yonkume doe unchu ache yonkume do ta ju jomi di olela unchu mele po bota ne ye na igbome ne ba tu nyonu ade o le nkume kode ele no he fie he la sem ka de la unchu su na tro menye bede ananyo di bene ya degbomele bo akai situation me holela o gbogbola edidi tane hunyo mi kenya konkume de vidako egbonyo ma mejegbe wa na wa didi adavul ejio ne mi gaiji unchu dole opobodo ko be yo meton di enyon unchu dole meton di enyon lo ma ton a honu a chenenyon bo medie o alo opobodo ko bo yo meje o alo ne yo di o la o ma lon tano igbo me sigbe ne o ba po nyonu eke ko nya tekple non wo newe alo la sem kadewe henya show alo henya o jeside unchu anya pebe nyonu ile enya diem kola ena ofun mara se mi e show fun ehlo e ko ba oh okay mi amede no nyeche amede die nyeche en mama petela na unchu ana for fifie atekli egbo atekli pododo kadodo abagado bodome enye gaiji o gabe low communication mele o play nyonu adumo alo nyonu ai ejedodo alo commitment alo aleka he wonu ahe na anya be yi desron alo isron enye yo do dasi isron onu ha hianya yo do dasi na akpogo be nu lele isron sinu le me hian isron we mele kwale isron me o tano igbome na mede heba show that interest alo heba show ke alo hebe wa be do chole me na unchu ai unchu so na tole isron abado fimi amemi gbon heba le that ke henela takase le bi anyan etekuli dodopli akano dodopli ntame fia be de melon na son la fe mo ye fie sigbe ye josigbe be ni josigbe ye ojo let me ga eji che obe need unchu edie unchu we odie bene yo ma explore odie bene yo kenkume ma isigbe odie bene yo kenkume do ma imi afa dodomela esi ayi totro da ka mi ekoyo emla ka fra unchu amla nyon amla o chine won unchu o mebi esigbo o die be na yo tro asile nu yo crazy things ne yo pabele ka wa no maza tane wo nyon no me baton le ni mi fuku he wo na we no ba igbome he ba po mia vieto mia gbe vieto he donu he de o fi de dadain he de to zo in a way he po be he fie bo ya te wole ya to wole quickly unchu so na ton tro de de vi ma unti alo nyonu ma unti
I forget crabbe is wrong la femme la bena elle totrodi ado wonya ne ke ne gben le sron gbo he me ke eleke o do wo mele eleke o do mele eleke o onu hanyia we onu dudu onu dodo he me len ku den wo ne dasela nko ne ke je we anton wo le wo yin no igbo me he ba to amede he ole enu ma ho ba show do since he nei ena no bled afeme aba ku de nyonu mi ememie ado to le ye o fi asigbe do ma hi amede le kwa amede mi le office alone ba de e visit amede ya ba zo ba plan mi ba chi te fadaka bi la semka le nu zion enu ma ya to so me o twa tani mo na ton o ana ton wo na de alo atan o just de o chi na mnya nya meke he nya le do ko he do ko jiwe na te pli adon enu ma na nya wedra ka plan me de ko evo efia ba na nuyo nya nuyo ke hie nu mo to gbive akokove ela ba adon do pam to na chi o le te fada ka o ado wotala ele de bubume e son chi le de bubume ta ele the one week alo one month we wakpo ya ra kale fimi me ba le trapo ya won to da kale fimi le o le yile gbogbo e bo no tuwe un defu da se da ho foi obo aso jagra ofo ntuo jagra obo jagra magbona mi tepe magegere afo Christian amega chene na mi 10 cedis akpe tobo courage kobla 20 cedis we have agere hama azon Joseph Aswako ya obongo Ghana mi obet Joseph Aswako ne premianti producer ngrevo amongo Ghana no Felix Kosi Abayate 20 cedis Wisdom Duagboji 5 cedis Folivi Kofiche Teko 11 cedis John Mensa Adawu 20 cedis Efo Israel okay Okoresa Israel Nyave 10 Ghana cedis povito enenye lekofridia Benjamin Okini 10 cedis Angel Kudodo 20 cedis Ben Jito Numaji 13 cedis Kaiser Victor 50 cedis Efo Philip Joe Akpese 10 Ghana cedis Efo Robert Afavi 10 cedis Francis Solaga 10 Ghana cedis Efo Benjamin Kosi Ngbega Nanami 20 cedis ye na makenye Auntie Janet Akosu 15 cedis Dalali Fuli 20 cedis Kwanyawu Yesuto 10 cedis Linda Antonia Duche 10 Ghana cedis John Mensa Adawu a week 20 cedis Gakpe Kujo Bernard 20 cedis Ishmael Gagba Gagba 11 cedis Philimo Awulisu Nanami 50 Ghana cedis wo ha atenwa we abaleke amoyo wen manya mareke pododa si wonyo enye kpli katania pododa si wonye peremianti be wanaya na wunu mama bebia wo le gomejem ama papa bia nyi what is the best thing to do ebe no kanya no nweto olebe na wo nenye be amadeva glona be ye kposro alo sro kpla made ule zozom amava glena no kanya no nweto alo afode de kai wolebe na de ele nyonuma ele ntwume yo tabu akpe ya la ejona le son de pede se de adona ne be ne kan de strongi lekeleke kroche na mede manya machi na bo ye ko son le monde nous plaît nyun bubu adela emi do ko ana wana be o pe agbe pa pade ejo le me alo ye pe nu won le kuku akai no jole yi eje be na hojibodi atene ba mi ala pada ole atene ba mi de be agble eson de pe na mi no no me ten doaji le nu makuku mo akai ma de ma agble be de in times like that de na gbojidan te wento na wo pe investigation wento wo pe no me kuku dan kudan mega bia unchwa no ma che ho be aklie le no akrabo che mega bia de ko because eya me onya meka o esron na concentrate that because esron we dey
esron we de gale ba de gaga ba de ocho etokli no gbo nyɔnu sɔgbɔ aka esrɔ̃ ba de wo ɖaka ƒe le nyɔnu sɔgbɔ ɖe Ghana zã aka esrɔ̃ ɖaka ƒe ko kpɔ ta ne nya ɖe dzɔ tse yi esrɔ̃ dze ko wa kpli koe na te adrɔ̃ wa drɔ̃ ta ne ozu le yi bɔdzida yi ne nɔnɔme gabi ŋutsua ŋutɔ danku da yi na wo fɛ investigation na no very sure bɛ nya teƒe ye ne na ga wɔ yi yɔ srɔ̃ na bia be o esrɔ̃ nye kple gbeɖɔɖɔe kple ɖokui bɔbɔ mɛ nyɔnu no ɖo si gbe de mie ŋlɔ ble be do de mi ve nyɔnu mie nyo mie wulu su be ete ma wɔ wa kpe ao ŋutsu me die si gbɔ ta bɔbɔ ɖokui o abe esrɔ̃ tɔ vava esrɔ̃ mi ke nyɔnu ke na awɔ nu ke tsɔ wa be o nyɔnu le nyɔnu yɔ yi bɔbɔ ɖokui o esrɔ̃ nye le me si le de nyateƒe ya ne le me tasi ne be ne ma kpe be nyateƒe yɔ yi kple afɔmi ke ƒoko tsi na de kake ne nya wo ŋutɔ nya kpe kple ŋkuwo ko dzagbagba na danku ɖe ne wòle me la na kpe ne mele mo la alo ne ŋutɔ me xɔ ese le woƒe dzime ne me le wo ke o la yɔ srɔ̃ te kuku ne be ele me ɖe yie le nyateƒe ya ne le me tasi ne natsi ne wòle me ne ke tɔ he wa ene mi tɔ he wa he ve srɔ̃ ɖe ƒe na de me ne ɖaka ne le wòle yi agblɔ ne le ŋunye ena gblɔ le mia viwo gbɔ eke si gbe se efia be ele mia ƒe srɔ̃ɖeɖe kɔ da ɖe ati didi nu nu sia nu ate ŋdzɔ ta me ga just jam be ya ti nyɔnua ya ba wɔ kekeke awo gbɔdzira anyi eya be ebe ahosie menye bele eƒe bla ene vɔ etɔ̃ me ebe ahosie nye exɔ 43 years ebe eƒe ade nye ya esrɔ̃ ku amewo le ŋutsuwo vavava le dzi vɔ wo katã wonye srɔ̃tɔ vɔ le gbe ƒe ŋkeke ma wobe ne va yi ɖe srɔ̃tɔa enye evodada va ŋutsu yiwo katã va le dzi ma wonye srɔ̃tɔwo ɖeka yenye ame yi ke ƒe nu le dzi ne ebe ne ɖo aɖaŋu ne yate ŋu aɖia le tɔgbi akpe menye nugbegble alo busunu wonyo be ne ameni de ŋutsu ke he srɔ̃ he le si xoxo gake edze be gomesese ne nɔ anyi gomesese nino nyɔnu gbãtɔ kple srɔ̃ kple wo nyɔnu yeye mi he gbɔ dome menye nu vɔ nyo ne wo fɛ subɔsubɔ alo wo fɛ tradition he menya tatsitre ɖe ŋu ko no fɛ subɔsubɔ nya tatsitre ɖe ŋu ko dekɔnu wɔ mi le fifi la dekɔnu ƒe nya dekɔnu nyeme se kpɔ miabo dekɔnu be menyo be ŋutsu ni de esrɔ̃ esrɔ̃ ta ne nye nenema ye de emi atewa de kake ni yi kple susu be yeyi ba kpe ɖe nyɔnu gbãtɔ ŋu ne yewo dzra aƒe ɖo yeyi ba kpe ɖe nyɔnua ŋu kple nyɔnu yi srɔ̃ la kple esrɔ̃ gbãtɔ ŋu ne yewo build a happy home nye be de wa yi be yeyi ɖe ahi wɔƒe alo yaba xɔ ŋutsua le esrɔ̃ gbãtɔ si o ni yi kple ɖoku bɔbɔ ne yi ni kɔ nyɔnu gbãtɔ abe nɔvie nene abe leke he miatɔ awusatɔ wɔ nene awusatɔ tɔn di esrɔ̃ ve etɔ̃ ene gake ne ge ɖe wo dome ma nye ka nye gbãtɔ ma nye ka nye velia ma nye be atsu siwo nyo gake ŋugbe be mia eviawo de mia ʋãʋã le gbegbe ta ne me ɖe nya se be o isrɔ̃ ye esrɔ̃ velia ɖe ƒe ko ezɔ be busunu nene ekpɔ mama makpe ɖe ŋutsuwo le teƒea nu yenɔ nu ma he vem nye be zigeɖia nyɔnu yiwo ke va yina va die ame aɖe ƒe srɔ̃a akpa gãtɔa wɔwoe nɔ problem creating elabe kafra ne kpɔ nye ye nya be srɔ̃ la si nye ye bi aɖe nya le be na nyanyue be nyɔnu aɖe ye le be nam ye be nya kpɔkpɔ megba ye wodzro be ya ɖem ta ele be wo teƒea vava ne va te gbɔnya ele be na kpɔgbɔ nyuie be wo vava megahe problem va esrɔ̃ de ƒe o elabe ne bi wo he problem va teƒe ma ye ne dzagɔ le mawu dzi la ma teƒe ye nye problem ye he mo le fe mede ku nyaka be nye tse e ŋutsu ma tse he be ye de srɔ̃ ve de ƒe ne bana kpa ko doku me da ifi ede ŋutsu ma ede le goma afi bi ya de nyɔnu ame ve ele claro be ya de srɔ̃ o tele ya e wo ne tsa ele claro e xɔ ne la si o eviwo katã mi le nyɔnu gbãtɔ ŋu de wo le school ya wo fɛ do ƒe de mlɔ ƒe exɔ ve alo exɔ tɔ̃
nyɔnu atsa ba kpɔ teƒe ɖe amlɔ ne mo pe teƒe la si wɔ ya tia ba o te le wɔ ne tsa ta yi fine ne nyɔnu ŋutɔ si nya da se di be ya du esrɔ̃ velia ko evɔ. Efia be nenye be gɔmesese lia tɔ aɖe sɔrɔ va gake le be na kpɔ gbɔ be nya nye me gbogbo na be ebe na kpɔ gbɔ be wo teƒe ma yiyia me be create problem. Shombet Ultimata, ye kunye nuye nenye be sɔrɔ va me voa nenye ŋutsu ale be nano sisi ale be wali me na te abɔbɔ na bɔbɔe. Ultimate ya ale be nano apeme na me sia me wano zaza be gblɔ fia be nenye be tala madu ma ne ka sɔre ko wali le ƒe ngonu 30 minutes time ejojoge ne amade li kata ele fudem na ma ne ke mega dingoti mo vana kodo ngoti nu ko ne na gbo eya ko yi de tapume ejojo gabe magic ne amade li akota vena na mi ne ke wasisele fa kota ne lisan be 30 minutes ejojo ge ne mai wo amachie ma nenye be ne li ko ba yi de gafo na yi de gasi na yi me la megbeto ale kemo ovu kawo me le do wonyo ovu la lo dom ehia Shombet Ultimate be na no sisim de tepe ke yi de gasi na kwa ajujuge Shombet Ultimate a upe kapoje si onye 0243648579 mama Togbi Dr. Betty ye wo Shombet Ultimate ya ebe me carriage be de kala pa na o entepe ye kwa li levenye tanye nto me do be de meye ebe makoya na o akpe mama ze ava de da se akpe kaka nya yire nya pa ba bia oji ebe mama ne gbugbo yire tepe ma nwie be emi onyonu a ebe mi apa nyonu yova wa jenge besiagbe ko wa jenge ebe mama yire tepe ma ela be sronye melo na be nenye be wole chile pe me gereji amelo na o no le judofi me gereji amelo na o vonye hanu ma to gbe do jijonam ta be ne yire tepe ma nwie akobo mi se mo hui enu obi aglogle me gblega kede do ma ye de be mi ka fonu cho do ma yin stab buole do ma de ma tek pedeji be menye nyonu nimla na untu nimloji ya ko enye le nyawo nya tepe me mama enuma ele soro de fe gbere nyonu kedi ala be nyu ntwui o menyo ntwu malo na be nyonu na je ngam mloji ntwu alke mo na enye nya tepe matro na ntwu mechi yes enye akobe enuma ele ekpo na nyonu a no ba de soro voa abado tepe alva ruku abanyanga vo ko be de to biviso yo va fifia mo fafa mo ntware kamela gbe me ba o nya tepe gbomele ntware kamela gbe me fiade alon ko be o dina ko be gbese agbe ku yesoro mlanye kwa wajen ano ma wo mokpon kwa mlojia ni me dino ana ha ba ntwu be nti vana kaba okay yeta ntware kamela na ga ka azube nyonu o de mi vala ne mai di mole yeta o ha vala used to enu ma be take up totanya magbogbo kwa yes aha anu aba mi doli style we style o leza anya mi afegbe to de onyi mi ele gbegbe de na mi efun tu ma ya baji ife ko ne bale ucho tepedele alo ne bale yo vo obe foreplay alo ne bale numa atititi dan de mi susu be wa aba fe be wa mi egbele mi adoko alo de gbegbe mi enyo no ko esi bi anya no be tefe kasro no ma twi amaka fi uchu do chu le sigbe yes you can ma he wa na so de egbe no ko apa ikenya nu ike ne gbe ko ne won mako puti no off echi jole nyonu ame because no le me le on medi boni be ye gbela lo ye yiwo na uchu nya o ta ne nyonu he lon he bale asi leader kafra ope la mayo de magaye wa o ne bale ijo do de nu ma wune alo ne dibe ya okay de me yi ko mese me mi da se mi adoko ne mi no ne keme mi ko wo amado le ya o le ready be no ye onu ma no bo so akan mutu do bo nu me vie o be toto nu twin to ho bo ko krife if be nyaare blogger la na ko put in on off put it off o ya na black mask a convert in a home crop le bo me vo fe mi wa mi nyan ma o happy mi nye wo de mi nye wo and do le once upon me wo ne
akape na ntwu nyonu che na akojima wo no mana we echo wo ntwu ache eleke ne kole nyonu atri ebe ne be nyonu ale jijo me na nyonu apis me na to me fafa nyonu o me na jigbobo nyonu o edole nyonu awu me la do da si wo we me nyonu o ya de mie ho enyagbeji se mie ho na nu wo alo action change se tane ne jaragba hele bele na so la pe me he ne peace of mind he na jile joy no ya na ton yi an extra mile for you ndo to me zuba na we I want okay de kakpi afanya edefo ebe good evening ebe mama tokukure dem ebe yesromolo no be ne dokplio oh ye apoma wokata wodomotare kameli fi eduada ngune ko sio akabe bi enye be nu kai jo afenya no medi bi adokplio for to be nye to de ede na flexion de pede gede da o mahi ku hire le nyonu awun alo do mahi jaina no menai untu bubu le godo o be gbo me atan be do mahi lo okay nene nyonu he la chupe ke de ka ba po nyonu bubu he azu he le untu awun ma so mi he le gbo we ma gajiro wo aya no kode onyo evela da o ma hin de tan no awon esi aye de ka sa nyonu na ba mla yin de tan do ma hin na o le gbodo ye le fe sese akon ye problem de le nyonu awon e ke ma di be ai na nyon pe nu ta ma di be na ya de gbo na nyonu akon ye kafra do lelede alo alo na de within alo krapo manye jijoy ke ntwoma dodom na nyono fefese sade le nyono ma aya chaleme vefese akobe mi nyono de miele emotional when it come to miele very weak in that afi nyono he na ton awuro kwe akorokwe na he na enjoy sex plead na jijo nyono a enu ma je mo chunke kemelo me be zana exame koi na vanyi mro fa kololo nyono no ndoko na bachoko atekpli enu ma wo de wo e be na prepare ami o susu na come ye ko the mood mi fukume aka we na yigbo ne mu mele jo do no mele nyono ha hia wo ne o yi nyono ma ton da sile do ko nwuna o anu kro report jikune adu kwa ti le cho do me hegbo emu mele ti kra chepe ba mla yin o ma koro kwe na gbede mama jagwagba na fia mokaji mato adojijo na sronye oh okay ape ewe unchu na tonjo dujo na nyonu de esron de jagwagba na wo ahian one na esi ayi daadala na weni nyabe ne lonai mi ave nyonu metonye mi ave unchu meton chene mi asombe o I love you mama mere kuma gbona 1 minute Martin Adaglo na mi 20 CDs ye na ma Kenya George Akoto Dowe na mi 12 CDs Avlimer Charles 5 CDs for Joseph Gadri 9 CDs ye na ma Kenya Abroni Oklu okay Florence Abroni Okru 10 Ghana CDs Patrick Sawonu 10 CDs Agbeka Alo Agbeko Miko Nkoya no next week na mabia manwe na mayoe John Adanyo 11 CDs Barbara Safako Agbanyo na mi 20 Ghana CDs na cho mafi Alo mafi adidom to enenye Rita Lovey Rita La Vie Allo mala shobe La Vie 5 CDs Mary Agbanyo 5 CDs Victor Wamade okay Wamade maybe Amade Mawo then I'm 100 CDs for George Gatogo 20 CDs Rejoice Amansunu 10 CDs God's way Afausi 10 Ghana CDs Affogation Kofi Nonyibe
Nanami 30 cedis. Frank Manu 20 cedis. Ne miamu yu kata mi akwe gamova ne gamova ochomale mi opo nkoyoge male ko kele ni poli TV nyamle mi poli gbogbono. Beti bema dakpene shombet ontiment lo fa gbagba jeje tade susumata mele wo fe edamede mi echom hele wo fiam lega fufu yama mebe yenye susu eto male no pu controti shombet head food wo fe kapoji 0243 648579 shombet head food bebere madam mejialo no damene mi to nyonu adewo wo kekekeke amarele ne vuda ko be na ne no dam abe na ne yaro le tamene nkware le si aha hamofufu tamofufu aha susuma taiwo shombet head food na yibe ne le davum ye kole nu mo polo tambe tamofufu prototom zamia no odamena ko na jujo enmo wa ba lo ami hwasi mo anu zama maji odego jagbana za shombet head food ya ofan kwenye alo aha ofa vuwa salon kavi sosese makozamole ole tepede si adele du koma enu ehie konye be tepesi atepe ne la obe na yoyo na nyebe amiamele tepe mo yo dugela 0243648579 mama enyama mleto amabe amokaji ato adojijo na esro yenye adownload. Oh, after tanto jones no te na wo fe no ahia petine no ahia e ka aplika o no ahia ondudu onudodo e to china jagba na nkudo ji na esia ebe yelone mega wonde kene esoni suspect be ele bomedeo mama babia yo kata va fifi akpa ganto onye voice ya mo wo audio wo next week alebe na bublova na ba wo program moto to bi akoso adenle anenye banyem yo nko ye do nuela na nyi chori ho ama won gododo leti amana nyu na mesiama bye bye. Truly African.